Dobro večer, ja sam Bojan Ostović, a ovo je Bitno. Bitno je da mi večeras pričamo o energetici. Pričamo o energetici, tačnije o krizi u energetici koja vlada cijelim svijetom, tako da nije zaobišla ni Republiku Srpsku. No nekako mi se čini da je ta kriza u Republici Srpskoj bukvalno kulminirala u proteklih nekoliko dana, a sve je počelo u subotu ujutru. Tog jutra iz pogona je ispala rudnik i termoelektrana Gacko, sve zbog kvara u kotlu. Nakon toga smo dobili vijest da je u štrajku kompletan rudnika i termoelektrane Ugljevik, pa je i ova termoelektrana brzo ostala bez uglja i ispala sa mreže. Hidroelektrane nisu mogle proizvoditi jer je hidrologija nikad gora. Na svu sreću, građani Republike Srpske nisu osjetili ovu krizu. Elektroprivreda je kupovala struju i potrošila milione maraka. O svemu tome ćemo mi svakako pričati i tako od subote pa svaki dan imali smo po jednu energetsku vijest. Imali smo je i sinoć u ponoć kada su pojedini ostali bez fotelja. Kako je sve počelo, kako je trajalo, predlažem da pogledamo u prilogu kolege Dejana Rauša. Energetska kriza u Republici Srpskoj počela je poput domino efekta u subotu 1. novembra kada je zastala proizvodnja u oba stuba energetskog sistema, Ugljeviku i Gacku. Uglja je ponestalo, rudari u Ugljeviku su stupili u nenajavljeni štrajk, a u Gacku je pukla cijev u kotlu. Elektroenergetski sistem Republike Srpske ostao je bez glavnih izvora proizvodnje, a dispečeri Elektroprivrede Srpske pokušali su održati stabilnost mreže uvozom struje. Svaki dan bez rada termoelektrana koštao je i do 3 miliona maraka. Računica je jasna. Vidite, Republika Srpska konzum dnevni je negdje oko 11-12 hiljada megavat sati. Mi iz naše proizvodnje bez termoelektrana trenutno možemo proizvesti iz hidroelektrane Višegrad nekih 2000 megavat časova i hidroelektrane Bočas možda nekih 250 megavat časova. Znači fali nam 90 hiljada megavat sati, pa pomnožite to sa 150 evra, dolazimo do cifre od oko 3 miliona maraka, ali tako, na dnevnom nivou. To je ogroman trošak za elektroprivredu. U Ugljeviku su u štrajk stupili zbog straha da će koncesija za polje Istok 2 biti dodijeljena trećim licima, a ne njihovom preduzeću. Kako su isticali, bez toga nema ni sigurne proizvodnje ni egzistencije za više stotina radnika. Mi kao sindikat već skoro više od godinu dana apelujemo na vraćanje koncesije i sinoć je došlo do nekih obećanja, ali međutim, kako vidim, ljudi ne vjeruju više nikome i traže određen dokument. Jedini naš zahtjev i osnovni je da se ta koncesija vrati rudniku i termoelektrani Ugljevik 100%, ne preko GAS, RS-a i ostali kakvih firmi. Znači, striktno 100% to da se vrati rudniku i termoelektrani Ugljevik. Glavna zabrinutost svih zaposlenih jeste koncesija Ugljevik Istok 2. Javnost, a i svi građani znaju da se to pitanje vuče već neki skoro godinu dana i nažalost nismo još došli do kraja toga, iako imamo uvjeravanje da to ide u najboljem pravcu i da će biti riješeno u najskorije moguće vrijeme kako bi rudnik i termoelektrana mogao nesmetano da razvija radove. Dok su radnici čekali konkretan dokument iz vlade i ERS-a, stizala su uvjeravanja da će sve biti riješeno, kako su navodili, u najskorije vrijeme. Prvi korak ka tome je bio sastanak u Banja Luci. Resorni ministar, premijer i čelnici Elektroprivrede. GAS RES je dobio zeleno svjetlo da preuzme koncesije kompanije Komsar Energy, a premijer Savo Minić poručio da će Istok 2 biti stavljen na raspolaganje Rite Ugljevik. Energočelnici su tada izjavljivali da je sve spremno za nastavak proizvodnje, a da nova ležišta uglja garantuju stabilan rad najmanje 25 godina. Da smo danas definisali vrlo jasno da će se osigurati nesmetan pristup postojećem rudniku i termoelektrani Ugljevik u područje Istok 2. To je područje gdje se nalaze rezerve uglja koje su geološki procijenjene na vrijednost negdje oko 73 miliona tona, što će biti dovoljno za nesmetan rad ove elektrane u dalekoj budućnosti. Imamo jasan plan i da ćemo preuzimanjem Istoka 2 Rite Ugljevik imati stabilnost proizvodnje 25 godina. Znači imat ćemo proizvodnju uglja iz Istoka 2 25 godina za ovaj proizvodni objekat, a to znači stabilnost za radnika, stabilnost za njegovu porodicu, stabilnost za opštinu Ugljevik koja će dobijati naknadu.
Ipak sindikat nije htio da popusti tek tako. Radnici su zahtijevali dokument, a ne obećanja. Nestabilna situacija prerasla je u sukob između vrha elektroprivrede i uprave Rite Ugljevik. Direktor Diko Cvjetinović optužio je generalnog direktora ERS-a, Luku Petrovića, da stoji iza pobune, dok je Petrović uzvratio najavom krivičnih prijava zbog ugrožavanja energetske bezbjednosti Srpske. Ovo su zahtjevi pojednih neradnika, slobodno mogu kažem, predvođeni predsjednikom sindikata i još jednom grupom ljudi unutar preduzeća uz veliku podršku generalnog direktora Luke Petrovića. Iza ovog štrajka i ovih obstrukcija stoji direktor gospodin Luka Petrović. Čovjek koji je svojim aktivnostima u zadnjih 6-7 godina doveo ne samo rudnik i termoelektranu Ugljevik, nego i čitav energetski sistem, kolaps. Dok je Gacko uspjelo da popravi kvar i vrati se na mrežu, u Ugljeviku je sve kuvalo. Štrajk je trajao, struja se i dalje uvozila, a pritisak javnosti i politike je rastao iz sata u sat. Kulminacija je stigla sinoć. Nakon višednevne drame smijenjen je Diko Cvjetinović. Imenovan je novi direktor i novi upravni odbor Rite Ugljevik sa zadatkom da stabilizuju proizvodnju i vrate povjerenje radnika. Tako je za svega nekoliko dana priča o manjku uglja prerasla u politički potres energetskog sistema Republike Srpske. Dok se kotlovi ponovo zagrijavaju, rudari štrajkuju, a struja kupuje sa ino tržišta, ostaje pitanje hoće li ovaj dim nestati sa prvim novim megavatima proizvedenim u Srpskoj ili je tek najava dublje pukotine u energetskom lancu Srpske. Eto kako je to izgledalo u energosektoru u proteklih nekoliko dana. Kao što smo čuli u prilogu, sinoć malo prije ponoći bez fotelje u rudniku i termoelektrani Ugljevik ostao je direktor Diko Cvjetinović. Mi smo mu ipak čuvali stolicu ovdje u našem studiju. Bio je rekao da će doći, jutros je rekao da neće, pa je opet rekao da hoće, ali večeras oko 19 časova izvanično je rekao da neće, no ipak ova stolica vrlo brzo će vjerovatno da se popuni. Osim Dika Cvjetinovića, u ovom studiju su mogli da govore i sve smo ih pozivali i generalni direktor elektroprivrede Luka Petrović, ministar energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petar Đokić, ali i Boban Benović. On je prvi sindikalac u Ugljeviku. Nisu došli u emisiju, ali nisu željeli ni danas dati izjave i odgovoriti na pitanja vezana za rudnik i termoelektranu Ugljevik. No ipak ima onih koji su došli da večeras mi pričamo o svim energetskim problemima. Ovdje sa mnom u Banja Lučkom studiju je Milan Baštinac, pomoćnik ministra za energetiku u vladi Republike Srpske. Dobro vam večer i hvala vam što govorite za ATV. Dobro večer i hvala vam na pozivu. Osim Milana Baštinca, mi ćemo večeras razgovarati i sa prvim čovjekom Gatačke Zlatne koke, direktor rudnika i termoelektrane Gacko Maksim Skoko. Direktore, da li me čujete? Dobro večer. Čujem vas, dobro večer, pozdrav iz Trebinja. Također mi imamo gosta koji je iz Ugljevika stigao u Bijeljinu, Mladen Mijatović, predsjednik sindikata Udruženih radnika energetike Republike Srpske. Dobro večer i vama. Dobro večer vama u studiju, dobro večer za gospodina Skoka i sve vaše gledalce. Moram, evo odmah ću sa vama početi, idemo do Ugljevika. Ugljevik je definitivno energetska tema broj 1 u Republici Srpskoj. Rekli ste mi da ste bili danas na poslu. Šta se dešava danas? Kako je izgledao taj današnji dan u Ugljeviku? Jeste li počeli da radite, kopali se ugalj i kada će termoelektrana na mrežu? Da vas pozdravim i da nekako sa nekim uvodom pokušamo da razjasnimo za ljude koji nisu upućeni, mada smo goruća tema ovih dana, da jednostavno zbog prestanka rada, odnosno neiskopavanja rude je došlo do zastoja u termoelektrani. Trenutno se na termoelektrani vrše određeni radovi koji su neophodni u svakom redovnom zastoju, planiranom, kako bi se moglo dalje raditi, a to su određena čišćenja i određene aktivnosti. Obzirom dolazim baš konkretno sa termoelektrane, upoznat sam sa tim aktivnostima. Sa druge strane, i danas su bili određeni razgovori i pregovori, ne bi li se pokušalo ponovo pokrenuti proizvodnja. Naravno da ljudi su
tokom ovih nekoliko zadnjih mjeseci, možda i godinu dana, izgubili malo povjerenje u određene ljude ili možda u neke izjave, jer ljudi jednostavno nisu dobili ono što im je obećano i kao sindikalac i čovjek koji stojim ispred jako mnogo ljudi, moja je dužnost i obaveza, a i moje lično mišljenje da radnici su jednostavno bili ne izrevoltirani, nego možda i razočarani i da su upravo zbog toga krenuli u ovakav vid protesta. Jednostavno mislim da je konačno došlo vrijeme da se obrati pažnja na termoelektrane kao bazne proizvođače, naravno i na vršne i na kompenzacione i na ostale u našem sistemu, i da je možda ovo bio način koji uopšte nije bio prijatan, ali je bio možda u nekom momentu čak i nužna situacija ili nužnost da ljudi obrate pažnju i vide da je recimo u ovom slučaju konkretno Ugljevik u problemu. Samo mi još recite, su svi rudari danas, odnosno sada na svojim radnim mjestima. Kako ste dočekali ovu smjenu Dika Cvjetinovića sinoć i šta ste vi jutros radili u policiji? Ovako, što se tiče izmjene rukovodstva, naravno da svaka promjena za svakog radnika je karakteristična, obzirom da je u pitanju mala sredina i da je to vrlo zanimljivo. Po ovim društvenim mrežama ljudi se bave tako nekakvim komentarima. U suštini stvari za svakog radnika bi ovdje bilo potpuno normalno da uopšte ne zna komu je direktor. Mislim, jednostavno, radnik je tu da ispunjava svoje radne obaveze, poslodavac je tu da mu organizuje posao i da ga za taj posao adekvatno plati. Mislim da smo otišli malo predaleko u neku priču ko je direktor, ko nije direktor, ko će biti, politizujući situaciju na takav način, možda dajući prednost nekom ko nam se više ili manje dopada, da svakako to ne bi trebala da bude tema, nego da bi morala da bude tema ova situacija u elektroenergetskom sistemu i da bi nekim zajedničkim snagama morali da razgovaramo i da poštujemo naše obaveze, da se međusobno uvažavamo. Poslodavac na ovakav način da obezbjeđuje zakonom i kolektivnim ugovorom garantovana prava, a sa druge strane da radnici izvršavaju uredno svoje obaveze. Što se tiče pojedinih odlazaka u stanice policije, to je sasvim jedna logična i legitimna stvar da svako ko i građanin može da se nađe tamo i da dođe na informativni razgovor i ko je bez ikakvog problema ili nekakvih skrivenih namjera ili bilo kakvih drugih nečasnih radnji ili zakonom nedozvoljenih radnji, on ne treba toga da se plaši. Postoji jedna izreka koja vrlo dobro ocrtava ili oslikava, kaže da se nepismen boji groma, a da se nepošten boji suda. Tako da mislim da je to sasvim jedna u redu stvar kad god me bilo ko pozove na razgovor ili od organa reda ili bilo kako, ja ću vrlo, vrlo rado da se odazovem, da razgovaramo, da neke određene nejasnoće otklonimo, naravno sve pod tom moralnom krivičnom odgovornošću kao što i treba da bude. Dobro, vidjet ćemo ko će doći do suda. Hvala vam za sad. Gospodine Baštinac, rekli ste mi da ste i vi zvali novog direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik. Hajte mi recite šta je on vama rekao, kakvo je zapravo sada stanje u tom preduzeću? Pa prije svega, drago mi je što je na čelo ovog nama veoma važnog proizvodnog preduzeća došao gospodin Žarko Novaković, kadar termoelektrane, iskusan rukovodilac i čovjek koji ima povjerenje i radnika i povjerenje u lokalnoj zajednici i koji definitivno zna šta radi i sigurno će da elektranu vodi na najbolji mogući način. Naravno, mi želimo da se ta saradnja sa Ministarstvom energetike Republike Srpske produbi u smislu komunikacije, da ne bi dolazilo do ovakvih situacija i ovakvih izjava, možda opravdanih, možda neopravdanih, možda smo svi u lancu bili nedovoljno na vezi oko svih stvari. Želim da kažem da je ministarstvo pristupilo na najozbiljniji način prema cijelom problemu rudnika i termoelektrane Ugljevik i zadnjih mjeseci intenzivno je radilo na svim aktima zajedno i sa GAS-Resom i sa rukovodstvom termoelektrane da se taj prijelaz napravi kako je dogovoren još nekada prije par mjeseci na najvišem vrhu.
Tako da nas raduje novo rukovodstvo termoelektrane i sigurni smo da ulazimo u neku mirniju fazu, da ćemo da poslažemo stvari. Postoji povjerenje između nas. Žarka poznajemo dosta dugo. I šta ste vi danas Žarku rekli prvo? Žarku, ovo morate prvo da uradite. Jeste mu rekli nešto? Prvo sam rekao, čestitao bi ti, ali s obzirom kakva je situacija, znam da nije baš za čestitku, ali sretan sam što si konačno došao tamo gdje si trebao možda i prije da dođeš. Jer znam da ćeš da uradiš najbolje stvari za termoelektranu i da iskomuniciraš sve zajedno sa nama na način na koji se trebalo raditi i prije. Nakon toga je on mene obavijestio da je upravo završio sastanak sa sindikatima, sa radnicima, sa svojim prijateljima, sugrađanima i da su konačno radnici otišli u rudnik i da su prve količine uglja krenule prema termoelektrani i bio je sretan da se situacija odblokirala i u narednim danima zajedno sa njim ćemo raditi da proizvodnja se nastavi i da se ovi problemi konačno riješe. I da bude stabilna. Idemo mi do Trebinja, do direktora rudnika i termoelektrane Gacko Maksima Skoka. Direktore, jeste li vi stabilni, mislim, na termoelektranu? Da, vrlo kratak odgovor. Da, stabilni smo. Rudnik termoelektrana Gacko, odnosno termoelektrana je u pogonu. Rezerve uglja su preko 100.000 tona na deponiji termoelektrane, oko 650.000 imamo otkrivenog uglja pripremljenog za eksploataciju, ali kad ovako egzaktno kažem da, ovo ipak traži jedno dodatno pojašnjenje za sve one gledalce koji eventualno nisu u materiji, a pretpostavljam da većina gledalaca u ovom momentu nije do kraja u ovoj materiji, više informisana preko medija i ono što i na posredan način i zato bih želio da ovo, kad kažem da smo stabilni, da dodatno pojasnim. Termoelektrane generalno, pogotovo ove naše koje su izgrađene prije, odnosno počelo sa radom prije 42 godine Gacko i prije 40 godina Ugljevik i u vrijeme kad su bile potpuno nove, one su projektovane sa jednom ruskom tehnologijom, tada sovjetskom, koja nije bazirana na potpunoj sigurnosti proizvodnje, jer energija u tadašnjem Sovjetskom savezu energetska politika je bila takva da se nije pridavalo maksimalno važnosti sigurnosti rada elektrana, nego količinama i broju elektrana instalisanih megavata. Na taj način i naše dvije termoelektrane, govorim obje termoelektrane zato što su one identične po svojoj konstrukciji, po svom tehnološkom rješenju, obje termoelektrane su projektovane na takav način i sa određenim koeficijentom sigurnosti koji nije 100%. Termoelektrana Gacko u ovoj godini radi jako stabilno, izuzetno stabilno. Ono što je bilo u subotu nezgodna situacija i okolnosti da se desio taj ispad u momentu kad nismo imali ništa drugo na mreži ili kad smo imali simbolično na mreži hidroelektranu Višegrad koja je mogla da proizvede, ukupno hidroelektrane mogu da proizvede do 2000 megavat sati za taj dan, to je bio maksimum. Tako da taj koeficijent sigurnosti znači da elektrane ponekad moraju, definišu da elektrane ponekad i neplanski izlaze iz pogona, imaju svoje planske i neplanske zastoje i taj prosječan broj zastoja u termoelektrani Gacko, kad se uzme sve godine od početka njenog rada do danas, je 23 po godini. Mi u ovoj godini sa ovim zadnjim zastojem još uvijek smo na jednocifrenom broju, što ukazuje da imamo jednu stabilnost u radu, da imamo veliki broj sati na mreži i da u zadnje vrijeme i zadnjih godina termoelektrana Gacko ima preko 7000 sati na mreži redovno, osim kad je u godinama kapitalnog remonta, što je za 1000 sati više od projektovanog. Tako da, kad kažem eksplicitno, da, Gacko je stabilno, to ne znači da se ne može desiti kvar koji je prolaznog karaktera, koji je običajan. Dešavale se godine, reći ću da u zadnjih, baš sam te podatke gledao neposredno prije emisije, da u zadnjih 25 godina od 2000. taj prosjek zastoja je nešto smanjen na nekih 15 po godini, ali mi smo u ovoj godini još uvijek, kažem, na jednocifrenom broju i značajno ispod prosječnog broja zastoja i sa značajno većim vremenom provedenim na mreži nego što je to projektovano. Moram da istaknem ovdje još jednu činjenicu. Ove godine je Gacko imao kapitalni remont, termoelektrana Gacko je bilo u kapitalnom remontu. Planirano je prvobitno bilo da stoji 100 dana,
zbog rekonstrukcije ispodne rashladnog tornja u dogovoru sa matičnim preduzećem i već tada je hidrološka situacija bila prepoznata kao loša i u tom momentu tokom ljetnih mjeseci. Dogovorili smo se da odustanemo od nekih aktivnosti i da radimo remont svega 70 dana, s tim što smo i tih 70 dana skratili na 68 dana i ušli u pogon. Sve kako bi energetska situacija, elektroenergetska situacija u Republici Srpskoj bila što stabilnija. Kvarovi u Gacku i u termoelektranama morat će se dešavati i dešavat će se i to je neminovno, ali što ih bude manje, to bolje po sistem i u ovom momentu da ne bi više dužio, Gacko radi stabilno. Tako je, vraćamo se mi na vas i nadamo se da će tih ispada biti što manje. Malo prije sam ja rekao koga smo mi danas sve pitali da nam da izjavu vezano za termoelektrane, vezano za ugljevik. Onaj koji je danas dao izjavu je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, pa predlažem da poslušamo. Informacija koju ja trenutno imam da su se radnici vratili na posao i da je počeo iskop uglja. Jedan od zahtjeva radnika je bio i smjena uprave koja je, da tako kažem, ispoštovana. Ono što vlada već radi jedan duži vremenski period, to je prenos polja Istok 2 koje je svakako planirano i to nije vezano s ovim. Naravno, ta procedura je pri samom kraju i to se radi o par dana koji će biti završen. Mislim da u svakom slučaju ide na štetu svima nama, a ako se obustava vrši na način da apsolutno nema proizvodnje. Ja prihvatam da postoje i treba da postoje prava radnika, ali se trebalo obezbijediti barem minimalan proces rada od nekih 30% da nestaje elektrana, ali ono što je po meni korisno i na nekakav način iskorišteno je ovih par dana nekakav redovni remont i čišćenje koje bi se uradilo. Tako je, malo prije ja rekao da će se vrlo brzo popuniti ova prazna stolica u studiju ATV-a. Nedeljko Kesić, bivši direktor hidroelektrane Bočac. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Pričamo o ovoj energetskoj krizi, pogotovo akcenat nam je na ovih nekoliko zadnjih dana. Recite mi, jeste ispratili vi i kako vam sve ovo izgleda? Pa ja sam ispratio, meni je stvarno žao, ja sam bio jedno vrijeme direktor hidroelektrane Bočac u okviru Elektroprivrede Republike Srpske i stvarno mi je žao, elektroprivreda je naš stvarno resurs koji moramo da razvijamo i čuvamo i u vrijeme moje kad sam ja bio, bilo tu dosta razvojnih projekata i mislim da je ovom prilikom ja bih pohvalio direktoricu Branu Milekić koja je stvarno vodila elektroprivredu na jednom visokom nivou i gdje smo mi sva zavisna preduzeća funkcionisali kao jedno i pomagali jednim drugima. Vidim u zadnje vrijeme da su problemi u elektroprivredi razni problemi. Međutim, ja bi to sve prepustio institucijama da rade. Mislim da zatajile institucije kako kontrolne, tako, jer ukoliko me je poznato, elektroprivreda ima i svoj upravni odbor, ima i svoj nadzorni odbor, ima i odbor za reviziju, ne samo generalnog direktora i upravu, ima i ostale organe upravljanja i mislim da svi ostali organi zatajili u vođenju elektroprivrede i da nije dobro što smo došli u ovakvu situaciju. A na drugu stranu moramo mi svi da razumijemo radnike. Radnici tu prioritet svega i posebno termoelektrana Ugljevik i termoelektrana Gacko koji su većinski proizvođači električne energije i bez kojih Republika Srpska teško može da oskrbi sve potrebe za električnom energijom. Mislim da se tu posebno trebala posvetiti pažnje iz razloga zbog tehnologije koja je sama prisutna u tim termoelektranama. Ne bi se složio sa mnogim stvarima koji su trenutno na prisutnu javnosti. Primijetio sam od rukovodećih nekih ljudi da ističu da je termoelektrana nije dovoljno obnavljana u tog svoga razvojnog perioda. Ja sećam se ja da svi planovi odobravano ono što je bilo potrebno da se termoelektrana Ugljevik i termoelektrana Gacko u svojim remontnim planama osposobe da mogu da odgovori potrebnom trenutku. A posebno ja stvarno dok sam i bio direktor hidroelektrane Bočac imali smo jako dobro razumijevanje Vlade Republike Srpske koja je odobrila svakom zavisnom preduzeću i svakom direktoru da vodi svoj uprav na način kako će i napraviti razvojne programe i ja sam jedan od tih direktora gdje sam predložio da se gradi hidroelektrana Bočac 2 koju smo uz pomoć i resornog ministarstva i vlade uspjeli da sagradimo i ta hidroelektrana Bočac 2 sigurno služi proizvodnju električne energije posebno u ovom zapadnom dijelu gdje je veća potrošnja, manja proizvodnja. I ja akcent večera stavio na toga da ipak
vlada i ostale resorna ministarstva trebaju povesti računa i institucionalno dovesti u situaciju da rukovodeći ljudi odgovaraju za svoje poslove. Evo da pitamo gospodina Baštinca, da li vlada i resorno ministarstvo dovoljno vodi računa o svim dešavanjima u energosektoru? Evo, čuli se šta je gospodin rekao. Pa prije svega vlada, odnosno ministarstvo funkciji skupštine akcionara i većinskog vlasnika i zavisnih preduzeća, naravno i holdinga, u okviru svojih nadležnosti vodi maksimalno računa onoliko koliko može. Ali opet je odlučivanje u svakom zavisnom preduzeću na menadžmentu samog preduzeća. Mi smo za zadnjih godina intenzivno i upozoravali menadžmente raznih zavisnih preduzeća o njihovom poslovanju i načinu zapošljavanja radnika. Čak smo i bili uveli obavezu da za svako zapošljavanje da se dobije saglasnost samog ministarstva i vlade. Negdje se to poštovalo, negdje nije poštovalo. Tako da u biti je istina da bi trebalo uvesti reda u menadžment svih zavisnih preduzeća i da oni u biti odgovaraju za svoje poslovanje. Mi kao ministarstvo, kao vlada, mi im dajemo okvir, odobravamo godišnje planove, a ostalo je manje više sve na upravama tih preduzeća. Idemo sada kratko i do Bijeljine. Mladena bih pitao zapravo šta su sadašnja očekivanja sindikata radnika u Ugljeviku, evo i od vlade i od elektroprivrede. Jeste li pričali danas sa njima, da li su radnici složni, ali imaju još nekih zahtjeva? Evo sutra vam dolazi, koliko nezvanično saznajem, i predsjednik vlade. Da, to je jedna vijest iz medija do koje smo došli. Jednostavno očekujemo ispunjenje onog obećanog. Razgovarali smo mnogo puta i mislim da sad nekako se osjeti neka nova snaga, ne politizujući ovo, nego da je novi premijer malo više uključen u našu problematiku. Čini mi se sa nekom željom i energijom da dođemo do određenih rješenja. To mi je izuzetno drago. Drago mi je i da čujem da i u ministarstvu su veoma zadovoljni jer poznaju ovog novog rukovodioca, odnosno, generalnog direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik i mislim da će već početi sa nekim promjenama i da ćemo dobiti određene rezultate od ovih garancija koje su bile, da ćemo moći da dalje idemo, da radimo, da proizvodimo električnu energiju, jer ponovo podlačim, bez baznih proizvođača električne energije u bilo kom sistemu na planeti Zemlji nema funkcionisanja. To nije napravljeno nešto juče, to nije stvar koja je formirana zbog nekog interesa, to je jednostavno sistem koji tako funkcioniše i ne postoji drugi način. Mi nemamo nuklearke, mi imamo jedine bazne proizvođače koje imamo, to su proizvođači iz fosilnih goriva, evo u ovom slučaju Gacko iz Ugljevika i jednostavno bez termoelektrane evo pokazalo se da neki novi načini dobijanja električne energije jednostavno nisu dovoljno razvijeni ili nisu dovoljno upotrebljivi da bi mogli da zamijene ove izvore energije. Što se tiče ovih naših zahtjeva i interesa, to je samo jedna stvar, ljudi su toliko opterećeni bili neuplaćenim doprinosima i problemima sa ovim tim nalazištem uglja, Ugljevik Istok 2, iz jednog prostog razloga ljudi žele neku stabilnost, žele mir. Čak i kad uplatite platu da će biti ovo, će li biti sljedeća. Ljudi su zabrinuti, školuju djecu, liječe se, imaju planove, žive. Jako je mnogo ljudi koji rade tamo, a u stvari su veoma, veoma dobri radnici. To sam uvijek govorio, stalno se tamo prišiva da postoji nekolicina koja koristi nekakve benefite kolektivnog ugovora ili zakona o radu, ali mislim da se to vrlo lako može riješiti, a da ova većina koja doprinosi svojim radom i učestvuje i stvara novu vrijednost, zaista mislim da mora biti pošteno plaćena za svoj pošten rad da bi mogli da funkcionišemo i da gradimo dalje vezu i odnose naše i da pregovaramo o svim problemima koje nas čekaju u budućnosti. Hvala vam i otićemo do gospodina Skoka kad smo već otvorili ovu temu odnosa vlade Republike Srpske prema energetskim preduzećima. Direktore, kakav je odnos prema Gacku? Jeste vi zadovoljni saradnjom?
Ja ne mogu reći da sam nezadovoljan, imamo dobru komunikaciju, ali ono što je problem Gacka, pretpostavljam i Ugljevika, ali ne bih htio da u ovom momentu komentarišem pretjerano Ugljevik, iako ću iskoristiti ovu priliku da čestitam Žarku, lično se poznajemo, žao mi je što je se sve desilo da dođe na poziciju direktora ovim okolnostima, ali isto se lično poznajemo i smatram da je sigurno jedan od kadrova koji mogu na svojim leđima iznijeti tu, kako vi kažete, fotelju, a više mislim da je ovo i u Gacku i u Ugljeviku više električna stolica nego fotelja. Da se vratim na suštinu ovoga odgovora, višegodišnje nepostojanje investicione komponente u planovima i u cijeni proizvodnoj i Gacka i Ugljevika, evo opet da pomenem i jednu i drugu termoelektranu, je dovelo nas u situaciju da u ovom momentu i obje termoelektrane prosto vape za investicijama. Prije svega, to su u ovom momentu investicije kada je pitanje Gatsku rudarsku mehanizaciju, gdje godinama se rudarska mehanizacija, kako otkopna, tako i flota transportna flota kao i pomoćna mehanizacija su postavljene investicije u tom segmentu, a sve iz razloga što nismo imali investicionu komponentu u cijeni proizvodnoj, ne pričam sad o zadnjih par godina, nego i u vremenu kad je regulator određivao tu cijenu i sve u cilju držanja što niže cijene i za naše kupce, što poštujem, a s druge strane ne smijemo da zaboravimo da moramo tražiti kompromis u svemu tome i tražiti adekvatne rješenja, a rješenja su da cijene koje i sad su u Gacku, u termoelektranama, evo da generalizujem, su nedovoljne za normalno funkcionisanje, a da ne pominjem investicijnu komponentu koja je neophodna i bit će neophodna u budućem vremenu sve više. Zašto će biti sve više neophodna? Ministarstvo je naručilo jednu studiju koja je na vrlo kvalitetan način, gdje su bile institucije angažovane koje zaista su u materiju, fakultet Univerziteta Beogradskog, Mašinski, bio institut Nikola Tesla iz Beograda i još neke druge institucije koje su upravo odgovorile u ovom pravcu da je neophodno ozbiljno ulaganje u naša dva najveća proizvođača, u Ugljevik i u Gacko, kad je u pitanju elektrana, da ne forsiram samo pitanje rudnika, a zašto termoelektrane? Gacko u ovom momentu ima 238.000 sati na mreži. Osnovni projekat je definisao 200.000 sati na mreži, poslije čega treba da uslijede revitalizacija. Mi smo se obratili ministarstvu zadnji put prije, čini mi se da je to bio početak ove godine, imam negdje taj papir, ali da ne tražim sad i čak mi je i ovdje, gdje smo na osnovu te studije i na osnovu naših procjena, uvažavajući i trenutnu finansijsku situaciju, iznijeli osnovne podatke šta to treba uraditi kako bi Gacko radilo do 2050. godine, do kada je definisano zelenom agendom da bi trebalo da se ugase postrojenja na fosilna goriva. Da li će se ugasiti o tom potom, ali mi projektujemo priču i dostavili smo priču za dodatnih 150.000 sati, to odgovara otprilike nekom vijeku od 25 godina, kako bi mogli da nastavimo sa proizvodnjom električne energije u Gacku, a u rudarskom bazenu Gacka koja je ujedno i najbogatiji rudarski bazen u Republici Srpskoj, se nalaze dovoljne rezerve uglja da bi mogli na taj način da razvijamo proizvodnju električne energije u budućnosti u Gacku. Jesu li vam iz ministarstva odgovorili na taj vaš dopis? Pa nisu u formalnom smislu odgovorili, ali imali smo više razgovora i dodatno. Evo i ovo je, nažalost, na specifičan način, ali je prilika, i slažem se tu sa kolegom iz sindikata, prilika da se dodatno skrene pažnja da nam trebaju i Gacko i Ugljevik, i pored kapitalnog remonta ove godine Gacko trećine električne energije proizvedene za potrebe konzuma Republike Srpske proizvelo, odnosno trećina energije koja je proizvedena u okviru elektroprivrede Republike Srpske za potrebe domaćinstava i privrede u Republike Srpskoj je proizvedena u Gacku, iako smo, kao što sam malo prije naglasio, imali kapitalni remont trajao na 68 dana. Znači, prosto neminovno je zbog... Da. Dobro, direktore. Gospodine Baštinac, evo, čuli smo mi iz sindikata i direktora Skoka. Ono možda važan podatak koji nismo pomenuli na samom početku, za ovih od subote kada su ispale obje termoelektrane, jeste se čuli možda sa elektroprivredom koliko je kupljene struje, koliko je novca otišlo, opet na svu sreću građani Republike Srpske, Konzum nije osjetio ove probleme sa termoelektranama?
Jeste, mi smo i pravili kalkulaciju, ona je u biti, izgubili smo 5 radnih dana termoelektrane i svaki dan je koštao oko 600.000 evra plus 300.000 evra neisporučene struje, odnosno 1/3 proizvodnje koja ide slovenačkoj elektroprivredi, tako biti oko 1 milion eura dnevno je bio sam gubitak. I to je ono što je zabrinjavajuće, da nije smjelo da dođe do ove situacije, da li je to bila nekomunikacija između određenih faktora, nečije pogrešne izjave, nečija pogrešna očekivanja, nedovoljna saradnja sa uprave i same vlade Republike Srpske, pa je došlo do nekog nepovjerenja. To se nije smjelo desiti. 5 miliona eura je ogroman novac. Ta struja mora da se kupuje. Mi stvarno pokušavamo, što je rekao direktor Skoko, za 2 remonta, za 2 termoelektrane treba nam sigurno par stotina miliona maraka. Taj novac je ogroman za vladu Republike Srpske. Mi pokušavamo da iznađemo rješenje da ono što možemo da se uradi, da termoelektrane ostanu i opstanu dokle god mogu da rade, s obzirom i na sve pritiske, naravno Evropske unije, zelene agende, reformske agende koja predviđa uvođenje i poreza na karbon od 2026. 2027. godine. Ako se to desi, to će umnogo da oteža sam rad termoelektrana, odnosno prodaju struje iz termoelektrana kao nekih prljavih izvora energije. Mi se svakodnevno borimo sa energetskom zajednicom, pišemo im, zajedno pravimo inicijative, regionalne inicijative Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, da se izuzmemo koliko god možemo, što god duže možemo, jer sve ove zemlje regiona bivše Jugoslavije su zavisne od uglja i bazirana, cijela infrastruktura energetska je bazirana na uglju. Ako ostanemo, ako nam stave taj namet, veoma teško ćemo moći da prođemo kroz tu tranziciju. Mada mi paralelno radimo investiranje u obnovljive izvore energije, mada je to sigurno neće biti dovoljno za energetsku održivost, stabilnost u termoelektrane, ali imamo napredak i u izgradnji solarnih elektrana, tako da sad trenutno imamo zadnjih par godina izgrađeno preko 200 megavata malih solarnih elektrana i očekujemo još sigurno 100-200 megavata u sljedeće 2 godine. Ali te solarne elektrane su sve privatne, ako se ne varam. Privatne, ali one prodaju svoju struju mrežu. Većim dijelom tu struju otkupljuje elektroprivreda kroz sistem posticaja i dalje raspolaže sa tom energijom. Tako biti mi već stvaramo jednu alternativu nekad u budućnosti kad se desi, a do tada naš stup su te 2 termoelektrane i zajednički ćemo pokušati da iznađemo rješenja za sve probleme. Samo moramo da komuniciramo sa štrajkovima, sa obustavama. Nećemo ništa da napravimo, samo ćemo da napravimo štetu sami sebi. Komunikacija je najvažnija. Gospodine Kesić, evo čuli smo ovaj podatak da je za 5 dana bukvalno potrošeno oko 10 miliona maraka. Na neke stvari se ne može utjecati. Ne može se utjecati na lošu hidrologiju. Znamo da vode fali hidroelektranama. Nije se vjerovatno moglo utjecati ni ovaj kvar u termoelektrani Gacko, ali na one stvari koje se moglo utjecati, da li treba neko da snosi odgovornost? Pa gledajte, ja se ne bi složio sa mnogim stvarima večeras ovdje iznošenim. Najlakše riješiti probleme zato što direktor Skoko kaže da ne može se uklopiti postojeću cijenu i najlakše je to prebaciti na potrošača. Mislim, treba drugačije razmišljati. Znamo šta su hidroelektrane, šta je njihova mogućnost i potencijal, zavisi od hidrološkog niza i hidrologije, znamo kolika je proizvodnja. Mislim da termoelektranama nije kočnica ni ministarstvo, ni vlada. Treba pojedinačno ta odgovorna lica koje rukovode sa tim firmama zajedno sa generalnim direktorom. Nikada se nije dogodilo da, na primjer, pokrene se tarifni postupak da taj ministar nije izišao i podržao te termoelektrane i ostali, da je u skladu sa trenutnim tržišnim cijenama potrebno povećati struju električne energije i to se išlo u proceduri i to je vlada stvarno odobravala. Međutim, treba razmišljati o nekim drugim stvarima. Puno vremena spominjemo višak radnika, dugo godina spominjemo stimulativne otpremnine,
nepostojeći broj radnika koji ne dolaze posao i slično. Nije potrebno, na primjer, elektroprivrede da prioritetnije uložiti sredstva u Gacko i u termoelektranu Ugljevik, nego primjer radi reklamirati se na nekim drugim stvarima oko potrošnje električne energije ili nešto slično. Mislim da budućnost Republike Srpske u proizvodnji električne energije ima svoju perspektivu. Ja i večeras smo vidjeli napredak izgradnje hidroelektrane Dabar. Ima još lijepih i dobrih projekata tu i mislim da vlada vodi o tom računu, odnosno i resorna ministarstva. Ali da li treba neko da snosi odgovornost za 10 miliona maraka potrošenih za 5 dana? Ma slažem se u potpunosti, nije se smjelo dozvoliti to. Nije se uopšte smjelo dozvoliti da termoelektrana Ugljevik ostane bez uglja. Mi sada raspravljamo o radnicima i njihovim štrajkama. Ne raspravljamo šta je uzrok tome. Mi se trebamo baviti ovo sada posljedice. Imamo posljedice i koliko miliona, imamo i posljedice i zahtjeve rudara, ali neko trebao to da ranije razmišlja o tome i koje je to stvar. Evo, sama činjenica sinoć da generalni direktor elektroprivrede jedan drugoga optužuju da nešto u sistemu nije dobro i da to treba rješavati. Mislim da ulog treba da preuzme i ministarstvo i nadležne institucije drugačije i da se nešto promijeni u elektroprivredi. Inače, u zadnje vrijeme je prisutno dosta toga elektroprivredi. Ja ne bi ulazio sada u nekakve stvar gdje nekoga optužimo, tu ja bi to prepustio institucijama. Sada ja da govorim da je neko zloupotrijebio nešto da je uradio, to nije moj stil obraćanja i ukazivanja na to, to trebaju da kažu institucije, ali mislim da nije u redu ako radnicima elektroprivrede, to se nikad nije dogodilo, ni isplaćene obaveze ili kasni plata. To se nikada nije dogodilo. Prioritet je radnik, pa onda sve drugo. Mislim da ima elektroprivreda dovoljno sredstava i uvijek je imala. Nikada nije elektroprivreda. Pa mi smo jedno vrijeme, Branislav Milović jedno vrijeme imala 237 miliona na računu. Ja sam imao 27 miliona na računu i tražio sam da pravimo hidroelektranu Bočec 2. I napravili smo tu hidroelektranu Bočec 2. Hoćemo da pitamo direktora Skoka koliko on ima trenutno sad na računu. Može, nekako. Direktore, da li ste nas čuli? Čuo sam vas, potpuno je nebitno u ovom momentu koliko imamo na računu, jer to iz dana u dan se mijenja. Svakodnevno ide uplate, prilivi po raznim osobama i odlivi, tako da nije ni bitan taj podatak. Ono što je mnogo bitnije i tu zaista moram da prokomentarišem ovu priču oko regulatora. Regulator već odavno ne određuje cijenu proizvodnim preduzećima, određuje, odnosno daje saglasnost na javnom snabdjevaču na cijenu koju predloži. Nikada nije regulator uvažavao cijenu koja je sadržala investicionu komponentu u termoelektranama. Tačno je da su tada termoelektrane bile mlađe. A isto tako kao što je tačno da je mnogo problema nagomilanih kad su u pitanju zaposleni zadnjih godina i to polako eskalira i u tom pravcu smo pokrenuli inicijative. Svi proizvođači su pokrenuli inicijative i te inicijative su došle i do predsjednika, novog predsjednika vlade, u stvari više nije novi 50 koji da, do predsjednika vlade i predsjednik je zadužio ministarstva da razrade te inicijative koji idu u pravcu da zloupotrebe i bolovanja, zloupotrebe invaliditeta radnika. Mi u ovom momentu u Gacku imamo 209 invalida rada i 6 u procesu dodatnih procjena invalidnosti. Istovremeno na bolovanju se u 2025. godini za prvih 9 mjeseci fluktuiralo je 293 radnika, a kad se pretvore ti sati u sate punog mjeseca iznosa bolovanja, znači čitav mjesec nam bilo, kad se to preračuna, odsutna 191 radnik, što znači da smo u prosjeku svaki dan imali reda veličine oko 400 radnika van proizvodnog procesa. Kad kažem van proizvodnog procesa, i ovi invalidi rada koji su raspoređeni, uglavnom su radili na proizvodnim mjestima i raspoređeni su na ona koja nisu proizvodna, tako da u ovom momentu Gacko ima 1272 radnika i kad im oduzmemo tih 400, to je već ogromni problem u funkcionisanju. Ali direktore, ko je odgovoran za te bolovanje? Mislim, niste vi, ne dajete vi bolovanje. Ko daje, ko treba da riješi, da pregleda? Mi znamo svi nezvanično da ima ljudi koji su na bolovanju, a otišli su negdje drugo odrade.
Tako je, upravo i djelujemo u tom pravcu i proaktivno djelujemo u saradnji sa ministarstvima i sa inicijativama prema predsjedniku vlade i radimo određene provjere bolovanja, ali istovremeno moram da naglasim da ima radnika koji su čak u mogućnosti da ne rade te naporne poslove u rudniku, a da dobrovoljno prihvataju da ide rade na mašinama. Neki dan kad sam imao sastanak sa predstavnicima rudnika u Gacku, moram da budem zaista emotivan, da vas srce zaboli. Čovjek kaže ima tešku bolest, ali ide da radi na mašini zato što to želi da dane doprinos preduzeću. I tako da u ovom momentu ima zaista radnika koji su vrijedni, ali ima i zloupotreba i mi moramo ići u proces iskorjenjivanja zloupotreba, a to svakako ne mogu direktori preduzeća sami, ponajmanje oni, u pitanju su zakonska rješenja. Evo da vidimo da li se ministarstvo bavilo tim problemom, gospodine Baštinac? Kompromis. Pa jeste, bavilo se, mislim, bavimo se, da kažem, duži niz godina i upozoravamo i pokrećemo inicijative za izmjene niza seta zakona iz raznih oblasti kako bi došlo do prestanka tih zloupotreba. Evo ja pozivam i sindikate kao neko ko je tamo na lokalu da i oni identifikuju te ljude u svojim redovima i da zajednički nastupimo, da riješimo taj problem na način da omogući, jedna takva akcija će da omogući dodatna sredstva za rad svih zavisnih preduzeća, jer jednostavno postalo nepodnošljivo. Preveliki broj radnika na bolovanju, radnika koji neće da rade, ugrožavaju one radnike koji hoće da rade. Da, kažu nikad više zaposlenih, a manje radnika. Recite, gospodine Ketić, šta ste? Nevjerovatno je ovo o čemu mi razgovaramo. Dobro, da Pa čujemo. mi se bavimo sa ovim problemom. Pa neće vlada i ministarstvo se baviti sa ovim što gospodin Skoko govori. Ko? Pa bolan znate koliko mi imamo rukovodilaca u termoelektrani Ugljevik i u Gacku. Pogledajte, ne mora generalni direktor Skoko. Koliko imamo mi rukovodica po horizontalnoj i vertikalnoj liniji. Ja sam bio direktor, ja nisam imao nijedan taj problem. I u svakom momentu znam ujutro na kolegi, kad držim mimo uprave, držim kolegi, vidim koliko je radnika nebolovanja i zbog čega nebolovanja. I da odgovara njegov neposredni šef zbog toga što je nebolovanje. Bavimo se uvijek viška radnika. Ja nisam nikad imao viška radnika. Uklapam se u situaciju tamo koju imam. Uklapam se u sistematizaciju, mi se stalno bavimo, ovo što je gospodin Skoko rekao, 400 radnika da ima van proizvodnog pogona. Pa termoelektrana Gacka i može, ako nije sposobna da hrani 400 radnika, ne treba ni postoje. To ne treba. Ali ako neko zlupotrebljava to bolovanje, ne može direktor to kontrolisati, da postoje neke druge... A što ne može direktor to kontrolisati? A zbog čega ne može direktor to kontrolisati? Kako neko tako lako može dobiti bolovanje? Pa molim te, zavisi od bolesti, od ljekara ko će do bolovanja, ali neko se sa tim treba baviti. Ali ne mora generalni direktor se baviti sa tim. Generalni direktor ima da održi svoj koleg najužih rukovodilaca i da mu dostavi svi zbog čega nije. Pa nije on sada, on ima 2000 radnika, ne znamo sada ko je došao na posao ili da li neko dolazi, on dolazi. Ali je njima pušteno tako da radi. Neko im je to dozvolio da tako radi. Da im neko nije dozvolio tako da radi, ne bi ni radili. Odgovor šefov njihovi neposredni koji znaju, koji ujutru, pa valjda neko potpisuje njima list za primanje ličnog dohotka, koliko je na bolovanju i od kada je na bolovanju. I zbog čega? Objektivno, ako ima ratni vojni invalida, ako ima radnika. U slučaju u Gacku upravo da je čovjek podnesen izvještaj tužilaštva. Ako ima radnika koji je bolesni, na toliki broj radnika mora biti i radnika na bolovanju. Ajde da vidimo, direktore, gospodina Mijatovića u Bijeljini. Da li ste nas čuli kada je u pitanju ova problematika, šta se dešava u Ugljeviku? Veoma dobro sam vas čuo i kao predsjednik sindikata energetike, skraćeno rečeno, imam obavezu da kažem za sve radnike koji su na tim nekim ne lažnim ih zovu bolovanjima ili invaliditetima. Iskreno mislim da je to jedan sociološki poremećaj ili problem koji mora da se sagleda na većem nivou. Do prije 40 ili 50 godina ljudi su dizali ruku na sebe ako ne mogu da idu u vojsku zbog nekog fizičkog ili, ne daj Bože, nekog drugog nedostatka. Šta je se dogodilo da neko svjesno sebe na jedan način obilježi da je bolestan ili da nije u mogućnosti da radi, a da je u suštini zdrav? To mislim da treba time da se bavi generalno ova naša država i da kaže čekajte ljudi, nešto nam se dobro poremetilo. Sa druge strane, jedan broj invalida, obzirom dolazim iz proizvodnje i baš iz Ugljevika, znam da je jedan broj invalida ljudi koji su ostali da rade, ali su im je promijenjeno radno mjesto.
Dakle, ljudi nisu više u mogućnosti da rade određene poslove zbog povrede, stečene, manje radne sposobnosti, pa obavljaju neke druge radne zadatke. Što se tiče tih bolovanja i invaliditeta, mislim da smo tu nekako svi svezanih ruku i cijenim da je jedini način da se desi promjena, da se ljekari preispitaju koji daju bolovanja. Kako? Nemoguće je ljudi, ako neko donese doznaku da je na bolovanju, neko donese poslodavcu, on ne može da kaže dobro ti meni izgledaš, rumen si ti meni, ajde da radiš. Jednostavno, tu ja sad ispade da branim poslodavca, ali ljudi su u toj situaciji nemoćni kad neko donese dokument od ljekara koji je pri tome položio Hipokratovu zakletvu, to je jedina branša, podsjetit ću vas, koja polaže zakletvu. Ja sam mašinski inženjer, nikad me nije niko pitao položim zakletvu. Znači oni s razlogom polažu zakletvu da će biti humani, odgovorni i šta sve tamo piše, a onda neko uzme pa to zloupotrebi. To je jedan veliki problem na generalnom nivou u državi. Tako mi se čini. Sa druge strane, samo završit ću sa ovim, mi imamo jasno definisane granice ove naše države, tako da ako neko u slučajnom bolovanju pa ne radi na poslu, on ne bi trebao da pređe granicu 10, 15 ili 20 puta. Dakle, možda neki modeli postoje, sindikat će rado da ponudi rješenja kako ljudi ne bi zloupotrebili ovo što im je zakonom i kolektivnim ugovorom garantovano. Dobro, možda da se mi ove temu završimo ovdje, da se mi bavimo ozdravljenjem energosektora. Još ću ukratko, gospodine Mijatoviću, šta sindikat očekuje od tematske sjednice Vlade Republike Srpske koja bi mogla da se održi sljedeće sedmice? Očekuje konkretna rješenja. Dakle, mislim da smo dovoljno zreli i da smo dovoljno puta prošli nekakvih razgovora, pregovora, sjednica, pa evo, nažalost, i obustava rada. Prošli smo sav taj period i mislim da smo zreli da se konačno donesu određeni pomaci, rješenja konkretna kako bi prevazišli ovu krizu. Evo, nadam se da će to biti iskreno ako je u pitanju Ugljevik, pa evo, zašto ne reći i Gacko, određena ulaganja u sisteme koji obezbjeđuju sigurnost i stabilnost na mreži i dovoljnu količinu električne energije za ovo naše građanstvo, kako ne bismo silne milione morali da plaćamo za ovu skupu električnu energiju koju ne znamo čega samo prave u tim stranim zemljama. Znači da smo mi neophodni za ovaj naš sistem i za ove naše građane kako bi imali nekakvu normalnu cijenu električne energije, a vidite da je ovo sad prosto nemoguće, pričamo o tim nekim milionima, da li su to euri, da li su to konvertibilne marke, ali izuzetno velike količine novca su date za uveženu električnu energiju za ovaj kratak period. Direktore, skoliko evo ide ta tematska sjednica Vlade Republike Srpske, vi ste i danas bili sa premijerom tamo u Dabru. Jeste napisali one izvještaje i sve što je tražilo i resorno ministarstvo i šta vi očekujete da ta tematska sjednica Vlade Republike Srpske izrodi? Desit će se, kažu, sljedeće sedmice. Naravno, čuo sam najavu da će se desiti sljedeće sedmice, najvjerovatnije, između srijede ili petka, ali najvjerovatnije. Naravno da smo dosta blagovremeno materijale, mi te materijale imamo spremne, kao što smo i obavijestili i vas, redovno se uzajamno informišemo i iskreno jedva čekam da se desi ta sjednica. I kao što je kolega iz sindikata rekao, da se pogledamo u oči i da kažemo šta moramo da uradimo. Nema ništa što treba da guramo po tepih, nema ništa što ne treba da kažemo jednim drugima onako kako stvari stoje iskreno, otvoreno i da počnemo rješavati problem po problem. Neophodnost investiranja u termoelektrane, zaista u rudnike i termoelektrane, zaista se postavlja kao nesporno pitanje. Ovdje nije samo pitanje što je ta energija, naravno da je mnogo skuplja od energije proizvedene u hidroelektranama, jer jednostavno je tehnologija proizvodnje takva da nas u Gacku morate spaliti 8000 tona da bi Gacko radilo uglja, da bi Gacko radilo 24 sata. Da ne pričam o Otivci i o kompleksnoj tehnologiji, inače su termoelektrane najkompleksnija tehnološka postrojenja u Republici Srpskoj, u bilo kojoj fabrici, u bilo kojoj
kojoj branši, nego da se vratim na ono što sam htio suštinski reći oko investicija. Znači, nije u pitanju samo energija koja je u ovom momentu dvostruko niža, bez obzira na to što je skuplja od proizvodnje u hidroelektranama, dvostruko niža od onoga što se može kupiti na tržištu. Znači, ako je termoelektranama plaćate 120 ili 30 maraka električne energije na tržištu i ona 120-30 eura po megavat satu. Još treba dodati činjenicu tu i ja imam egzaktne podatke i to sam čak i ovim materijalima dostavio, da u 24. godini da je naše preduzeće Rudnik termoelektrana Gacko na ime poreza, doprinosa i drugih poreskih davanja po evidenciji Poreske uprave Republike Srpske uplatilo 30.400.000 maraka. Plus uplate za PDV 15 miliona ukupno na nivou BiH, pa ono što pripada Republici Srpskoj, plus lokalnoj zajednici nekih 5-6 miliona. Tako da nekih 40 miliona maraka Rudnik termoelektrana Gacko, tako vjerovatno i Ugljevik i drugi veći subjekti proizvodni, Višegrad, Trebišća, Bočac nešto manje, zato što je manja proizvodnja značajno nego iz ovih subjekata, uplate u budžet Republike Srpske i ovo je podatak koji dodatno ukazuje i dodatno potkrepljuje činjenicu da trebamo, moramo i hoćemo da nastavimo proizvodnju termoelektranama. Svjesni zelene agende, možda je ta zelena agenda nas i odvela pogrešnim putem, da ne kažem stramputicom u nekom vremenu prije 5, 6 ili 7 godina, pogotovo dok su bile prije Ukrajinskog rata i dok su bile na vlasti u Njemačkoj zeleni do prije godinu, 2 dana, gdje je ta zelena agenda do te mjere forsirana da su i oni donosioci odluka kod nas, uključujući sve i one koji su određivali investicione komponente u proizvodnim preduzećima, zapostavljali rudnike i termoelektrane, smatrajući da će se oni ugasiti mnogo ranije. Naravno, to ne treba tako da bude, niti smije tako da bude i zato očekujem puno od ove sjednice tematske vlade Republike Srpske. Vidjeli smo mi, direktore, da se ovih dana ne može bez termoelektrana. Gospodine Baštinac, je li spremna tematska sjednica? Šta vi očekujete? Evo, gospodin Skoko kaže da je važno da se pogledate u oči i da kažete sve probleme jedni drugima. Očekujemo mnogo, dosta je problema, mi vidimo i rješenja. Treba da se napravi jedan rez, da svi u sistemu preuzmu svoju odgovornost, da preuzmu nove zadatke, ali i tako i odgovornost za ispunjenje tih zadataka, zajednički da rješavamo probleme, da komuniciramo, da ne postoje otuđeni centri moći po raznim zavisnim preduzećima. Zna se ko je vlasnik svih... Na kakve centre moći vi mislite? Pa uvijek imaju neformalni centri moći koji u životu i u svakim okolnostima tog tipa gdje se dešavaju investicioni ciklusi, velike nabavke i tako dalje. Mislim da konačno treba da gledamo jedni druge u oči, jer mi ćemo ovaj sistem treba da ostavimo svojoj djeci. Treba nešto da ostavimo. Mi se nećemo da se selimo odavde. Mi koji smo dio ovog sistema, mi u ministarstvu i u vladi i naravno velika većina u zavisnim preduzećima ne želi da radi protiv, ali uvijek ima snaga koje radi protiv za svoj interes, za svoj uski interes, za kojih ne zanima opšti interes. Ne zanima opšte dobro. Nas zanima opšte dobro i mi i vlada i kao ministarstvo treba da zauzmemo oštri stav prema tim pojavama, jer je došlo do situacije da se mora reagovati. Imamo dosta pritisaka, dosta ograničenja za rad termoelektrana. Nijedna banka neće da finansira bilo kakvu aktivnost u termoelektranama, investicionu aktivnost upravo zbog zelene agende, zbog reformske agende. Mi moramo da iznađemo rješenja, a rješenja možemo da iznađemo zajedno u saradnji sa svima nama koji smo u lancu odlučivanja i na terenu koji rukovode svim tim preduzećima. Energetski sistem je kičma Republike Srpske. Bez elektroprivrede Republike Srpske, bez jake elektroprivrede Republike Srpske nema ekonomije Republike Srpske. Nas je malo manje od miliona u Republici Srpskoj i ovaj sistem može da donosi privrednu aktivnost i ne smijemo da dozvolimo nekima koji rade protiv interesa sistema da nastave da rade bez sankcija. Ne želimo to da se desi. Mi u ministarstvu više ne želimo da
da gledamo stvari koje se dešavaju, a koje nisu u redu. Jesu li sankcije ovo što se desilo sinoć u Ugljeviku? Molim? Jesu li sankcije ovo što se desilo sinoć u Ugljeviku? Jesu li? Sankcije. Pa jeste. Jeste. Nisu dovoljne. Jeste. Zato kažem, ovo je možda i dobro, po navodnicima, dobro što se desilo. Ovo je jedna vrsta poziva na nabuđenje svih nas. Svi smo na istoj liniji, svi imamo zajednički interes. Ne slažemo se nekada u načinu djelovanja. Možda nije trebalo da dođe, nije smjelo da dođe do ovog štrajka, moglo je to da se riješi i bez toga da ostane tih 5 miliona evra u budžetu matičnog holdinga, u budžetu Ugljevika ili u budžetu Republike Srpske. Mi smo svi u sistemu izgubili. Mi smo svjesni i opasnosti arbitraže sa slovenačkom elektroprivredom. Možda neko želi da se to desi. Da se arbitraža nastavi u Vašingtonu, pa će posljedice biti mnogo gore. Zato kažem da moraju biti sankcije. Moraju biti sankcije. Imamo slučaj Vijadukta gdje je bila pomoć interna ljudi iz Republike Srpske u gubitku spora protiv Republike Srpske. Mora tužilaštvo da krene da radi, da ispituje stvari koje su od javnog interesa Republike Srpske. 50 miliona eura izgubljenih. Možda će sutra biti u Ugljeviku izgubljeno još u nekoj drugoj arbitraži. Mora se tom stati na kraj. Gospodine Kesićev, kako vi gledate na ove sankcije, ove smjene? Elektroprivreda je rekla da će podnijeti krivične prijave protiv uprave Rite Ugljevik. Ja mislim da je gospodin Baštinec upravo dotakao jedne stvari, da se mora on u vladi zatvoriti, dogovoriti se i pogledati jedan drugima u oči, prozvati odgovarajuće ljude i kadrove da dođe do određenih promjena. Ovo nije stvarno u redu. Ja ne bi nikoga prozivao, nisam mjerodavan da to ja prozivam, nemam dovoljno argumenata zato, ali mislim ova izgubljena sredstva za od dana da se nije smjelo dozvoliti, da zato treba neko da odgovara, ali nažalost imamo takvu situaciju da na kraju opet neće odgovoriti. Mislim da je zapostavljen, na primjer, upravni nadzorni odbor, da on prostoji pro forme i da tamo kao glasačka mašina i da mislim da nemaju svoju pravu ulogu koju trebaju da imaju. Potrebno je iz temelja nešto da promijeni ako se shvati da se promijeni. Mislim da je nedovoljno ni pritisak ministarstva na to. Možda je, uz puno uvažanje gospodina Đokića, možda je i on umoran više u tom ministarstva i radnici umorni od njega. Možda zato danas nije ovdje, možda zato nije dao izjavu. Znamo zadnji put da on rudarima obećavao nešto. Oni su tamo njega u spisak zahtjeva traže njegovu smjenu. Možda, evo, ja sam Peru Đokića vidio, na primjer, na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedan mandat. Bolje bi bilo da je to radio, da promijenio resor. Znate, čovjek se nekada umori u resoru. Ja kad sam bio inspektor suzbijanja privrednog kriminaliteta... Mislim da bi Pero hapsio. Umorio se. Pa dobro, bila prilika da promijeni resor, da pruži priliku nekome drugome da pokuša nešto da uradi, ali mislim da je nevjerovatno da s ove dvije termoelektrane došlo u ovu situaciju. Treba tu mnogo stvari analizirati. Nevjerovatno je da termoelektrana Ugljevik i Gradska elektroprivreda ne mogu sebi da kupe osnovna sredstva koji su potrebna za rad, a to mogu treća lica neka i da obavljaju posao neka treća lica. Radnici to sve vide, znate. Nije to je sve prisutno među njima. Ovo su sporedne stvari što se bavimo bolovanjem i ljekarskim uvjerenjem. To se može da riješi vrlo brzo. To trebaju da rješavaju nižerazredni rukovodioci dole. Tako je, i institucije ostale da se uključe. Ne da se bavi, ne treba sa tim da se bavi vlada ili neko drugi. On treba da preuzme na sebe odgovornost, neće se vlada sa tim baviti. I da dovedu optimalnu, da on već na početku godine prave svoje investicione planove. I nikada vlada nije osporila njima investicione planove. Za vrijeme moga rada vlada nikada nije osporila djela. Ali imamo puno problema i ovi što je gospodin Baštinec sada dotakao se i Vijadukte i mnogo svega toga gdje smo mogli više da pružimo u odbranu svega toga. Imali smo dobre argumente. Ja znam o toj situaciji sve. Imali smo jako dobre argumente i nismo smjeli dozvoliti da se dođe do toga. Ali neki ljudi odlučuju tako i tako to išlo svojim pravicima. Mi smo, na primjer, iz Hidroelektrane Bočec nekoliko puta pisali da otkupimo tu koncesiju. I nudili smo sredstva da otkupimo tu koncesiju, ali neko je drugi odlučivo. Kad smo pomenuli koncesiju, možda najvažnije smo zaboravili. Šta se dešava sa ovom koncesijom za Ugljevik? Evo danas smo imali iz vlade i neke nove informacije. Kakav je tu plan? Pa jutro se vlada Republike Srpske na sjednici usvojila prijedlog konačnog ugovora o kupoprodaji između Gas Resa i Komsara, tako da u sljedećih par dana ta transakcija će biti završena.
Dobro, otićemo sada opet do Bijeljine da pitamo jel su li se, da kažemo, radnici smirili? Kakav vi očekujete sutrašnji dan na poslu u Ugljeviku i eto, kakva bi možda bila poruka svim vašim kolegama? Da li vam se možda danas obratio i novi direktor i šta od njega očekujete? Smirili, to sad taj termin ne bih tako upotrijebio. Sa druge strane, radnici su na rudniku počeli da rade već je počeo da dolazi ugalj na deponije termoelektrane, s tim da očekuju se naravno i ove posjete visokih zvaničnika i dalji razgovori i ispunjenje ovih obećanja koja već čekamo neko vrijeme. Jedna vrlo važna poruka za sve radnike elektroenergetskog sistema, kako u zavisnim preduzećima, elektroprivredi, distributivnim proizvodnim, tako i u elektroprenosu, u naftnoj industriji, gdje god se stvara neka nova vrijednost u realnom sektoru, gdje god se nešto proizvodi, vrši neka usluga, jednostavno morat ćemo da shvatimo da su ti ljudi resurs, da nisu trošak, da nisu tek tako lako zamjenjivi, da imamo specijalističkih zanimanja gdje ne možemo da nađemo bilo koga. Ukoliko mi uspijemo da podcijenimo te ljude ili ako oni ne budu zadovoljni sa nekakvim svojim statusom, ako ne budu mogli da budu osigurani, ako ne budu mogli da se liječe, ako ne budu mogli da žive od tih svojih primanja, oni će jednostavno potražiti neko drugo radno mjesto ili možda čak otići iz ove naše države. Tako da ja zaista mislim da postoji možda neki način da se ti ljudi uvaže i da jednostavno i dalje nastave da doprinese i da stvaraju novu vrijednost. Mislim da je osnovni pokretač u svakoj zemlji. Još mi samo recite, jesu svi sindikati elektroprivrede, energosektora, da kažemo, složni, pošto to stalno ističete? Što se tiče elektroprivrede i što se tiče energetike, ja kao predsjednik energetike moram da kažem da mi sve svoje razgovore, razmirice koje su unutar kuće završavamo i rješavamo, ali da smo zajedno na polju zaštiti radnika. Jednostavno možemo da se ne slažemo oko nečega, to je potpuno prirodno i normalno, ali imamo obavezu i veoma je poštujemo da zaštitimo radnike unutar elektroenergetskog sistema naše države. Hvala vam veliko. Direktore Skoko, čuli smo probleme sa koncesijom u Ugljeviku. Vi ste imali problema sa lošim kvalitetom uglja, je li se on popravio? Kad smo već kod koncesije, da pomenem da mi imamo dobru saradnju zaista tu i sa resornim ministarstvom i sa vladom kad je u pitanju dodjela koncesije za cjelokupno ležište ugljeno-gasičkog bazena i mi očekujemo ovih dana da već je to prošlo skoro sve i formalne i suštinske stvari i na vladi i na komisiji za koncesije. Čeka nas samo još jedna iteracija na vladi i mi bi kao rudnik termoelektrana Gacko trebalo da dobijemo koncesiju na kompletno ležište uglja u Gacku, što je u svakom slučaju pohvalno kad je u pitanju rudnik termoelektrana Gacko i odnosi sa vladom, resornim ministarstvom i sa svim nadležnim institucijama, naravno matičnim preduzećem. A pitali ste me vezano za kvalitet uglja. Ugalj je takav kakav je. On je loše kvaliteta, onaj koji eksploatišemo u povratnoj zoni. Mi smo negdje koncem 22. godine, ja sam došao u februar 23. čini mi se na ovu poziciju, bili prisiljeni da napustimo eksploataciju u polju C zbog klizišta koje se pojavilo i zbog prodora vode u rudnik i to klizište ugrozilo eksploataciju u polju C gdje smo imali iole bolji ugalj i sad smo potpuno osuđeni na takozvanu povratnu zonu gdje smo u 24. godini imali ispod 6000 kilodžula po kilogramu minimalnu donju kaloričnu vrijednost, donju toplotnu vrijednost uglja, a projektovana je minimalna 8500. To za sobom povlači niz poteškoća i niz problema u radu. Nije se taj ugalj popravio. Radili smo nešto intenzivnije na načinu iskopa, na dodatnoj selekciji uglja u samoj rudniku. Razvijen je u prethodnoj godini dodatno kop da veći front radova je otvoren, tako da smo došli u nešto bolju situaciju i sagorjevamo u prosjeku nešto kvalitetniji ugalj u elektrani nego u prethodnoj godini. To ni u kom slučaju ne može u ovom momentu biti zadovoljavajuće jer i da je taj ugalj nešto više od nešto bolji od prošlogodišnjeg, ali ispod prosjeka. Koliko ste potrošili za mazut ove godine? Trajno ovaj problem,
značajno manje iznose nego prošle godine. Sačekat ćemo kraj godine da vidimo koliko će to biti. Smanjili smo tu potrošnju, to je ključna pozitivna posljedica ovakvog načina iskopa uglja i otvaranje šireg fronta radova kad je u pitanju rudnik. Dosta aktivnosti se provodi oko toga, tražilo bi jednu detaljniju elaboraciju, ali u svakom slučaju ono što radimo i gdje pokušavamo da prevaziđemo taj problem je postrojenje koje izrađujemo u saradnji sa mačnim preduzećem, odnosno mačno preduzeće vodi taj čitav proces i na određen način finansira. Naravno, na kraju će to sve da plati rudnik Termoelektrana Gacko iz svojih sredstava, ali to je bio jedan projekat koji je bilo neophodno završiti kako bi došlo do praktično separacije nečistoća i čistog uglja, odnosno kako bi došlo do određenog poboljšanja u samom kvalitetu uglja koji će se sagorjevati u budućoj elektrani, odnosno treba da ostranimo nečistoće iz uglja koje su i primjese koje predstavljaju aluminijski dio i koje je nemoguće selekcijom kakvu radimo i iskopom 8000 tona, dnevno sam rekao da sagori elektrana, nemoguće selektovati bez nekog posebnog sistema i opredijelili smo se za taj sistem, imamo podršku u tom, kako što sam rekao. Direktore, ispratit ćemo mi i to postrojenje i prečistač i sve, samo mi još samo kratko odgovorite kako vam je danas bilo u Dabru. Dobro. Bilo je izuzetno prijatno, pogotovo kad vidite da nije daleko dan kad će poteći novi kilovati struje iz Hercegovine, odnosno za potrebe Republike Srpske. Upravo zato ćemo mi sada i da pogledamo kratak prilog kako je to danas sve izgledalo. Gradilištima budućeg energogiganta danas se prošetao politički vrh Republike Srpske, a energovaci su im pokazali svaki dio kapitalnog projekta. Mašinska zgrada pa kroz dovodni tunel došlo se do brane Pošćenje. Milorad Dodik više nego zadovoljan. Projekat koji donosi dobrobit ovom kraju, ali i cijeloj Srpskoj košta 225 miliona evra. Ovo je svjetska referenca i sigurno malo je, ja ne znam da li na prostoru bivše Jugoslavije postoji sistem tunela 1.13 i 1.15 km, a da je urađen snagama Republike Srpske. Mi smo obezbeđivali novac za ovo iz vlastitih sredstava, kao i iz kreditnih sredstava sa Kinezima, koji se odnosi prije svega na izgradnju dole mašinskih pogona. Ovo će pojačati našu ekonomsku energetsku stabilnost. Dok u energosistemu u Republici Srpskoj gori, a izuzetno je teška i finansijska i hidrološka godina, Luka Petrović s ponosom ističe da je dovodni tunel najduže izgrađen i u proteklih 40 godina od Triglava do Đevđelije. Hidroelektrana Dabar jedan je od ključnih objekata u okviru sistema Gornji horizonti, a njena izgradnja jedan od najvećih investicionih poduhvata u energetskom sektoru Republike Srpske. Evo danas kapitalni objekat tog energetskog projekta je pri kraju, probijen, završeno preko 10 km obloge, ostalo još oko 120 radnih dana da se završi tunel. Znamo, vidjeli ste danas da ima i vode, da ima i blata, da je još oplata u tunelu, ali za 120 radnih dana bit će završen i predat tunel hidroelektrane Dabar. Ovo je jedan grandiozan objekat, grandiozan infrastrukturni objekat. Ovo je objekat najveći koji je napravljen u jugoistočnoj Evropi u posljednjih 35 godina. Probijanje tunela dugačkog 13.000 metara i postavljanje 10 km sekundarne obloge za izvođača radova predstavlja veliki uspjeh. Tu izazovima nije kraj. Potrebno je izvesti još 2 km sekundarne obloge, potrebno je kompletirati mašinsku opremu i elektroopremu, potrebno je izvesti završne radove i nadamo se da ćemo u toku sljedeće godine, odnosno tamo negdje već polovinom na ljeto sljedeće godine, uspjeti da tunel potpuno završen predamo investitoru hidroelektranama Dabar. Tunelom se provozao i premijer Srpske Savo Minić. Impresioniran je građevinskim i tehničkim rješenjem. Projekat koji je jedan od najkompleksnijih u regionu treba da bude na ponos Republici Srpskoj. Moram reći da sam impresioniran samom građevinom, savršenstvom
koje je u samom projektu urađeno, a to je da jednu te istu vodu akumulišemo, iskoristimo nekoliko puta, da se uradi ovako jedan grandiozan objekat, jedno savršeno inženjersko rješenje. Kamen temeljac za ovaj tunel položen je u avgustu 2016. godine, a naredne godine počela izgradnja, podsjeća resorni ministar. Radovi moraju biti završeni u rokovima kako bi krajem 2027. godine ova elektrana bila na mreži. Izgradnjom i ovog tunela, obezbeđenjem vode za ovo područje može se osigurati i navodnjavanje za potrebe opštine Berković. To će biti jedan dodatni projekat podrške lokalnom stanovništvu. Objekat ili kompletan projekat HE-Dabar se realizuje na području 4 opštine i trebali bi sve 4 opštine da imaju direktnu korist. Završetak izgradnje hidroelektrane Dabar sa nestrpljenjem se očekuje u Republici Srpskoj. Ovo energetsko pojačanje donijeće dodatnih 12% energije u Srpskoj. Vidjeli smo, gospodine Baštinac, vaš komentar. To je tip projekata koji će ostati sigurno za sljedeće generacije kao nešto impozantno što je Republika Srpska napravila. Mi koji smo sudjelovali, makar kroz papire u ovom procesu u ministarstvu, vidjeli smo obim i kompleksnost samog projekta, dogovora sa kineskim investitorima, dogovora sa kineskom bankom. To je bio jedan ozbiljan proces od 2 godine pregovaranja oko ugovornih odnosa, oko kredita sa kineskom izvoznom bankom. Tako da kad neko vidi ovakvu građevinu, a treba otići na lice mjesta da se vidi koliko je to impozantno i to je ono nešto što daje sigurnost da će Republika Srpska da opstane, da bude ekonomski samodovoljna, da može da funkcioniše i njezin energetski sektor. I opet se vraćam na maksimalno zbijanje redova u kontekstu preuzimanja odgovornosti svih menadžmenta, svih zavisnih preduzeća. Mi smo u stanju, da tako kažem, uslovno rata protiv i zelene agende i problema političkih u Bosni i Hercegovini, gdje nama političko Sarajevo pokušava da ospori sve razvojne projekte iz oblasti energetike, tipa Buk Bijele i drugih projekata kako bi razvoj Republike Srpske se zaustavio. A razvojni potencijal Republike Srpske je ogroman. Sa ovih par projekata Dabar, HE Buk Bijela, Bistrica kao hidroenergetskih objekata, mi ćemo biti u totalno drugačijoj poziciji za 5 ili 10 godina gdje će Republika Srpska biti mnogo snažnija regionalna, tako da kažem, sila u energetici i opet će imati mogućnost izvoza električne energije, a to će i tim lokalnim zajednicama da garantuje finansijsku stabilnost za lokalne budžete. Samo kratko da vam kažem još ono što je bitno, pogotovo vezano za Hercegovinu. Hercegovina nema druge resurse osim onoga što ima sunce, vjetar i vodu. Hoćemo da iskoristimo da svaka lokalna zajednica u Hercegovini bude finansijski dovoljno obezbeđena da može da funkcioniše, da se stanovništvo ne raseljava. Imamo primjer hidroelektrane Ulog, mada je privatna hidroelektrana kompanije EFT, 30 MW, 100 miliona eura investicija u Kalinovik. Ona garantuje Kalinoviku finansijsku opstojnost cijele lokalne zajednice. U svakoj lokalnoj zajednici ćemo imati po jedan veliki projekat. U Bileći imamo jednu veliku solarnu elektranu, bit će ih još Berkovići i ostale lokalne zajednice, Trebinje, Nevesinje, tako da će Hercegovina definitivno biti u tom energetskom sistemu, bukvalno kičma energetskog sistema Republike Srpske. Mislim da je već. Jeste već, ali bit će još veći. Tako je, i da Hercegovina živi upravo od onog svog najvećeg bogatstva, a to je energetika. I to nam je sreća. Mi, koji nismo iz Hercegovine, mi iz ministarstva koji većinom nismo iz Hercegovine, kad odemo u Hercegovini, kad vidimo te objekte, kad vidimo Trebinje, Nevesinje, razvojne projekte... I to mi je, sad ste mi, većina vas iz Ministarstva energetike nije iz Hercegovine. Možda je upravo tu problem da ima neko iz Hercegovine, možda bi ne mi večeras pričali ovako ovim problemima. Kako vama izgleda energetska budućnost Republike Srpske? Znate kako meni izgleda? Da ne ostane samo na ovo riječima što gospodin Baštinac kaže. Dugo godina mi spomenjemo
jako dobrih projekata koje ima Elektroprivreda Republike Srpske i sama Republika Srpska i hidropotencijale, evo u zadnje vrijeme i vjetroelektrane i solarne, ali mislim da se za zadnjih 30 godina malo napravilo. Svaka čast na ovome projektu Dabar i svaka čast ljudima koji su učestvovali tu i ovo je jedan veliki uspjeh i Republike Srpske i Elektroprivrede i možda u svim ovim nedostacima koji se ovih dana spominju u Elektroprivredi, ovo može biti jedna kompenzacija za sve to. I treba, ja znam u vrijeme kad sam ja tražio da se radi hidroelektrana Bočec 2 za naše prilike, to jest mala, nama puno znači na ovim prostorima, pokrenuti je projekat i Buk Bijeli. Ne treba odustajati ni od projekta Buk Bijeli, ni od projekta Bistrice. Apsolutno se nije odustalo, izvinjavam se direktore, apsolutno se nije odustalo, mi napredujemo, upravo smo dobijamo građevinsku dozvolu za gradilišno naselje koje je tamo napravljeno sa svom pristupnom infrastrukturom i ostale dozvole koje radimo, ekološku studiju koju treba da u januaru da završimo, tako da ćemo mi biti u prilici, ako nađemo finansiranje, da hidroelektrana Buk Bijela veoma brzo krene u proces odabira izvođača radova. Tako da sve su to procesi koji traju, slažem se sa direktorom, to su dugi procesi, papirologija, sami početci radova, sve su to procesi od 5 do 10 godina. Znate kakva je administracija, generalno zakoni treba da budu pojednostavljeni, treba donijeti novi zakon, set zakona u energetici i to je ono što je bitno, što treba da se mijenja, to sam zaboravio. Treba pojednostaviti zakone, pojednostaviti procedure, uvesti strateške projekte i ubrzati izgradnju svih energetskih projekata kojih možemo da gradimo, a za koje imamo priliku. I više razgovarati i tražiti rješenja. U svemu ovome moramo razmišljati i na naše građane, potrošače, i na našu privredu. Mislim da naša privreda i naš građan zaslužuju stvarno jeftinu električnu energiju. I ona jeste u ovom momentu jeftina, ali ne trebamo da razmišljamo sada o nekim povećanjima iz više razloga. Gledajte, ja vjerujem da termoelektranama i Ugljeviku i Gacku odobre se investini ciklus u moment u tom obliku koliko on traže. Evo, zatražite podatak u zadnje 4 godine koliko je uloženo na revitalizaciju opreme, pa ćete vidjeti koja su to sredstva. Pogledajte, a sad govorimo o istračnoj opremi i nešto slično. Ili, na primjer, pogledajte koji su hidropotencijali. Ne slažem se ja sa trenutno, ja i kad pričate s javnosti sa nekim zakonima gdje mi samo dajemo posticaje ovima za solarne elektrane. Šta se tu radi? Solarne elektrane pravi većinom privatna lica, privatne firme, oni koji mogu da pravi bogatiji sloj društva, to pravi, a ovamo na plaće se to i uzma se od građana i njima se još ta energija subvencioniše. Mislim da tu treba budućnost da razmišlja. Možda je to u početku bilo i opravdano. A mislim da je sada došlo vrijeme da onaj ko hoće da proizvede te elektrane, da on bude tržišno orijentisan i da se... Da se više uredi ta oblast. Tako, da se uredi ta oblast. A mi imamo to za nas malo, mi imamo hidropotencijale koje trebamo posvetiti ovome stvari i oni jednog dana mogu da zamijene i termoelektranu Ugljevik i termoelektranu Gacku kad dođe do njihove istrošenosti u narednih 25-30 godina. I idemo privoditi emisiju u kraju, idemo opet do Hercegovine, do direktora Maksima Skoka. Direktore, evo, pričali smo o ovoj energetskoj krizi koja je u svom piku, nekako mi se čini ova sedmica da je bila izuzetno teška. Jesmo li je prebrodili? Šta dalje? Pa ja zaista ne mogu i ne želim da komentarišem ostale objekte. Gacko čini sve napore da što više radi na mreži u tome, da bude što više prisutno na mreži, u tome uspjeva. Malo čas sam vam o tome nadugo i naširoko govorio i zaista želim da pozdravim sve radnike, rudnike termoelektrane Gacko, sve zaposlene koji ulažu ozbiljne napore kako bi ostvarili ove rezultate koje u ovom momentu ima Gacko. Ono što želim još da prokomentarišem, a čini mi se da je ovo neka završena i moj komentar, slažem se potpuno, treba investirati u zelenu energiju, treba investirati svugdje gdje možemo da kroz te investicije ostvarimo dobit i budućnost za Republiku Srpsku i energetiku Republike Srpske, ali moramo itekako i ne smijemo zaboraviti 2 termoelektrane i 2 rudnika, Gacko i Ugljevik, jer bez investicija i daljih ulaganja u te objekte nećemo i mirno spavati kad je u pitanju elektroenergetika u Republici Srpskoj. Vidjeli smo mi ovih dana da se bez termoelektrana ne može. Još jednom ćemo do Bijeljine. Ako sutra sretnete Sava Minića i novog direktora, šta ćete mu reći? Odnosno im reći. Odvedite i na ručak, da.
čestitati novom generalnom direktoru rudnika i termoelektrane Ugljevik i poželjeti mu mnogo dobrog zdravlja, jer siguran sam da u njegovom slučaju sreća uopšte nije potrebna. A što se tiče gospodina Minića, naravno, napraviti mu dobrodošlicu, da sjednemo za jedan sto i da razgovaramo otvoreno o svim problemima i ne samo o problemima, moramo da razgovaramo o rješenjima i da zajedno prevaziđemo sve ove probleme koji nas muče. Ja vam želim da ih prevaziđete što prije. Gospodine Baštinac, evo i vaša završna riječ. Pitao sam direktora Skoka, je li nam prošla ova teža energetska kriza koju smo imali proteklih 5 dana? Je li možda najvažnije da se komunicira, da se izlazi u javnost, da se odgovori na sva važna pitanja? To govorim za sve energočelnike. Pa nadam se da je ovo početak jednog novog načina komunikacije i saradnje interno između zavisnih preduzeća, holdinga, matičnog i vlade Republike Srpske, odnosno ministarstva. Nadam se da će naredna sjednica tematska da izađe sa konkretnim rješenjima i konkretnim uputstvima kako treba da se ponašamo jedni prema drugima i koje strateške zadatke ćemo dobiti svi zajedno i da za te zadatke koje dobijemo da ti zadaci budu ispunjeni. Naravno da ovo neće biti zadnja kriza koju ćemo imati, sigurno će biti turbulencija, tako je samo vrijeme i sav je teret generalno na cijeloj elektroprivredi da obezbedi dovoljno jeftinu električnu energiju za stanovništvo, a isto vrijeme da obezbedi i svoju finansijsku isplativost da može da funkcioniše kao sistem. Jer i ne smijemo da ugrozimo ni elektroprivredu, bez obzira na i sada prilično nisku cijenu struje, ona je u biti najniža u regionu. Ona bi trebala da bude niska i nadamo se da će da ostane i vjerojatno će da ostane niska i u budućnosti s obzirom na region. Ide nam cijena veća mrežarine, distribucije kažu da ne mogu bez toga. Pa jeste, distribucije su podnijeli zahtjev za povećanje cijene mrežarine i one su, mi smo se večeras doticali njihovog poslovanja i one su prilično opterećene viškom radnika i oni imaju svoje probleme i oni imaju svoje zahtjeve, moramo uzeti i njihove zahtjeve u obzir i opet naći nekakav balans između njih elektroprivrede i nas kao stanovništva, nas sviju, da sistem može da funkcioniše, a da nas ne boli. Hvala vama. Evo i vas da pitam. Ja ću samo kratko da kažem da radnicima Ugljevika treba dati čvrste garancije da će se vratiti na svoje poslove, da će biti obezbeđen resurs da oni mogu mirno i solidno da rade, da će imati svoja stabilna primanja i sigurno to treba da se učini na jednom ozbiljnom nivou, na nivou ministarstva i vlade, što će sigurno radnici prihvatiti. To je njima najpotrebnije i da ne dođu nikada u ovu situaciju koju je došli. Zato je odgovoran sigurno direktori i uprava koji nisu imali blagovremene komunikacije sa odgovornim da to obezbijede. Došlo je do gubitka, zato treba neko i odgovarati. Mislim da to se ne bi trebalo u budućnosti događati. A što se tiče ovoga što reče opterećena elektrodistribucija viška radnika, naša privreda vapi za radnicima, u elektroprivredi imamo viška radnika. Mislim da tu neko treba povesti malo računa pa da jednom stavimo tačku na to, stalno spominjemo višak radnika u elektroenergetskom sektoru. Mislim da se poduzmilo do sada i u elektrodistribucijama stimulativne mjere za otpustu radnika. Ja znam nekoliko zavisnih preduzeća kao Doboj, kao Bočeci, kao Višegrad, da nikad nisu imali taj problem, nego su odgovorni ljudi vodili odgovorno firme i da tako i pozitivno i poslovno. Odgovorni ljudi trebaju da sjedu za isti stol, da pričaju, da se traže rješenja. Gospodo, vama veliko hvala što ste večeras izdvojili vaše vrijeme za TV. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Ovo je bila emisija Bitno je što smo mi večeras otvorili važne energetske teme. Pričali smo svakako o onim najvećim problemima. Vjerovatno smo neke i zaboravili. Bitno je i sutra večer u 9:09 na ovom mjestu vas čeka moja draga koleginica Andreja Jaglica. Pričat će o početku predizborne kampanje. Do gledanja.